مزن وزیر شہباز شریف یک روچ ترتاب واسطہ کوئٹہ سربتا ایموہا گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوکیل و سر وزیر بلوچستان سرفراز احمد بگٹیا مزن وزیر وشد کتا مزن وزیر کوئٹہ بلوچستان دہقان کارانی دیم روی او وشالی واسطہ بنجا او بلوچستان حکومت نیم گچا یک تاریخی پیکج ہم جارجاں مزن وزیر شہباز شریف اچا گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیلے گندنندہ ملک و صوبہ مجموعی جاورحال صوبہ ٹیوب ویلز سولرائزیشن سرا منتقلی پروگرام اور پارٹی معاملات حوار باہمی دلچسپی امور سرا حیال و لیکھاں درشان کنگتا سر وزیر بلوچستان چیردستیہ صوبائی کابینہ چارمی دیوان بلوچستان سرکاری ملکیت اراضیہ گرین کارپوریٹ شراکتی منصوبہ مدہ آباد کنگے منظوری داتک بلوچستان کابینہ فیصلہ کتا کہ کمیٹی اب تروچ تہا سفارشات تیار کا بلوچستان کابینہ صوبہ شاہ دربر جہاں نو کی بڑھتیانی سرا بندش تک سر وزیر میر سرفراز بگٹی گشگین کے شاہ دربر جہانی کرا پگار دیے گئے زرنیز بلے بڑھتی اور نو کی ماڑی جوڑ کنک دیے گئے خزانہ کے وزیر محمد اورنگزیب گشگین کی رو کے ماہا IMF حوار اسٹاف لیول معاہدہ رس کے واسطہ پر امیدیں اگمواتی ٹیکس آمدنی گیش مکنے گڑا ایک گڈی فنڈ پروگرام نبی حکومت پاکستان دین روی راہ باز چیلنجانی دین پانی محمد اورنگزیب گشگین کے وامانی ادائیگی واسطہ گیش وام صورت کپی مارا وامانی ادائیگی صلاحیت ودی کنک حجتری کراچی پاکستان اسٹاک ایکسچینج ماڑیا مروچی صوبہ آس لگ تک ہما کے فائر بریگیڈ عملے جوہدہ چا گرودار کنک بیتا فائر بریگیڈ حکام ردا کراچی مسرور شہرہ آئی چنڈی گڑھ روڈ سرا اسٹاک ایکسچینج 4ویں منزل آس لگ تک پنچ فائر ٹینڈرز واٹر باؤزر اور سناکل آس توسے نگا ہوار بوتگاں آس توسے نگا پد کولنگ عمل بندات بیتا گنجائی وزیر تجارت جام کمالہ بجٹ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP فرض بار بانت کنگے بابتا وتی بیان وضاحت کتا ربالکار وزیر تجارت گشگین کی 5 جولائی 2024 یک حالہ بنجائی وزیر جام کمالے 2024-25 بنجائی بجٹ بابتا بیان رد پیش کنک بیتا کوئٹہ کینٹ نزدیک ٹریفک ویل پیشت کر ویل صاحبہ کماش و بچ بیران بتگا ہما کے چھیپا ایمبولینس وسیلہ سول اسپتالہ منتقل کنک بتگا بیران بتگی کماش و بچے پجار مطیع اللہ ولد عبد الواحد عمر 32 سال او بکر ولد مطیع اللہ عمر 6 سالہ چبتا کوئٹہ FC چیک پوسٹ سرا دستی بم ورشی بیتر بنشریدہ کوئٹہ ہزار گنجی چورنگیا FC چیک پوسٹ ناشناسی مردمہ نشانک جوڑ کتک بنشریدہ فورسز و ایدگا ادارہ ناکہ بندی کنانا ارش کنوکانی شہاد پندات کتا بلوچستان کلیہ 6000 مات پتانی پولیو ویکسین رد کنگے حال شنگ بتک مروچی اب تروچی پولیو گرودار مہم گڈی روچی ای دعویٰ کنک بیتا کہ شاہزہ ضلع تہا پولیو خلاف مہم 98% ٹارگٹ سرجم بیتک ای مہم تہا پولیو خلاف 9,55,000 چگیش چوکا ویکسین دیگ بیتک بلوچستان ذرہ پستگی دریا وردنہ کشگ واسطہ ایمبولینس سروس بندات بیتک بلوچستان سرکار جارہ کردا زیری ایمبولینس پیٹرولنگ اور گرین بورڈز ہوارا سرکاری گوشگین کے 10 کروڑ کلدار ہر چدر چچا محکمہ ماہی گیری بلوچستان ڈیجیٹلائزیشن عمل ہم سرجم کنک بیتا جارہ کردا بلوچستان 6 لکھ مردم دریا وردنے پڑاچا بندوقاں دریا وردنہ چا 82,583 رجسٹرہ
ایف سی بلوچستان ساؤتھ نیمگچا نو کنڈیا 10 ملین کلدار شکر افغانستان شپکی کوشش 20 جو کتک شپکی کلو کا قانونی کاروائی واسطہ کسٹم واقدار حوالہ کرنے تک ایف سی بلوچستان کی لی غریب آباد اور نو کنڈیا شکر مسئلے کچے جمکت کی شکر وتی قبضے ازر تک آپریشن آسرا شکر 1368 پیلک ضبط کنک بیتگا بلوچستان حکومت محرم الحرام انعامہ دفعہ 144 نافذ کنگے جارجتر جارہ کے ردا کوئٹہ جلمکسی صوبت پور جعفر آباد سبی کچی اوسط محمد دفعہ 144 نافذ بھی موٹر سائیکل ڈبل سواری اور سلاح نمائش عبید اشتعال انگیزی مواد بحضور کے سرا ہم بندش جنک بیتر سر وزیر سندھ مراد علی شاہ ڈی ایس پی علی رضا نماز جنازہ ساڑی بیتک ربالکار سر وزیر سندھ گشکین کے ڈی ایس پی علی رضا نماز جنازہ سی پی او وانینک بیتک آئی گیش گشتہ کے ڈی ایس پی علی رضا اور شہید کنک بیتا سر وزیر سندھ مراد علی شاہ گشگی کہ علی رضا کو شہوار مردم زد دزگی کنک با محکمہ موسمیات ردا مروچی ملکہ درستہ چا گیش گرم بلوچستان بھی تربت ملک گرم تری شہرہ ہواری ہمودا گیشہ چا گیش درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوتا دال بندین ملک گرم تری شہرہ دومی نمبر سری مروچی شپا یوب بارکان شیرانی موسخیل کھولو سبی ڈیرہ بگٹی ہوار اور بوگے گمانے مروچی نصیر آباد لورا لئی خزدار اور گرد و نوایاں ہم سیائیں گوات و ہور گمانے پیشگوشی کنک بتا تربتہ ہوار مکران ڈویژنل لین سرجمہ بندہ ترندے گروائی لین بندشہ محلوق سخت تکان سر کو تک لس محلوق ہوا بے پار مردم ہم ایجی رہا گو ڈال چارہ پنجگورہ ترندے گر میں ہمراہیہ لین لوڈ شیڈنگ بڑھ جاہیں گرمو لین نبو کے سبا برف لحاظ ہم گیشی کرک بیتا محلوق گوشگین کے یک نیمگا موسم سخت گر میں دومی نیمگا کلاکنی کلاک لوڈ شیڈنگ کے سبا ماں پریشان و تکان سری ماشکیل بازارہ دگ پرشت پروش آما چاں چریشی سببا محلوق جنجالہ نیاما ماشکیل بازارہ دگ پرشت پروشی چریشی سببا محلوق جنجالانی آما چھے یک سالی تیسر جوڑ کتگی روڈ باز جاگے پرشت پروش آما چھے دگے پروش کے سببا محلوق کا سفر کنگا جنجال پیش آ گئی صحبت پورے جہلی شاخ مانجھوٹی شاہ بل صفائی نکن او محکمہ ایریگیشن افسرانی نا اہلی سبا تیلا آپ نبوگا برنج کشارہ تاوان دس گئی چریشے سبا زمیندار و دہکان کار پریشان و تکان سری آما چا بارکان شہر رکھنی ہائی سکول ماڑی کرپشن آما چھے 5 سال گزگ آبید ہم اسکول ماڑی تیار نہیں محکمہ سببا ماڑی فنڈ اوور چر کنک بتگاں چریشے سبا ماڑی کا نیم بندو کی